Rumeksa ingsun laku nista ngaya wara kalawan maka hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupu sing jaman jiwa kalbu samutra bebutaning laku tumuju dhateng Gusti zat kang amarpa tumati manunggaling kawula Gusti gretek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti mukti ingsun tanpa piranti rumeksa ingsun lakune stok ngaya wara kalawan mekak hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupu sing jaman
orang ganti nguji waake arapane dadi wong kang taat ing pangerane cekelan kenceng deres sunat toriko nabine harapane dadi wong kang taat ing pangerane cekelan kenceng deres sunat toriko nabine Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi samono uga tongat marang para gurune wong tuwa lara mirengake wajanane jejeg lan bener lindake ake kebutuhane soleh amale bangun rukun ing para iwane jejeg lan bener nindake ake kebutuhane soleh amale bangun rukun ing para iwane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi jaman ing Allah lan kanjeng Nabi kewajibane semono uga ing sahabat lan keluargane lan demen marang para ulama lan waline uga demen marang bangsa lan ulil amrine lan demen marang para ulama lan waline uga demen marang bangsa lan ulil amrine Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi alimam satu biha harol wabail hatimah al-mustafa awal murtado wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah limam satu biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah limam satu biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah limam satu biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah wabnahuma wal fatimah
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة لخمسة رفي بها حر الوباء الحالمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة Sayyidina Ali karamallahu wajhah putra kekali Hasan lan Husain putra kekali Hasan lan Husain para malaikat pada sholawat tumilan langit sedaya khidmat jiwa lima kinasih Allah jiwa lima satruning dosa jiwa lima satruning المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحالمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة Bangati marang di mana yang rasnani Gusti Allah bakal ngeridoi Gusti Allah bakal ngeridoi botan bakal keterima sholate yen botan mau sholawate Imam Syafi'i ngendika ake niki bukti agungnya derajate niki bukti agungnya المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما وفاطمة لخمسة رفي بها حر الوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وابنهما صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله بلدة طيبة ورب غفور Indonesia aman adil subur makmur Tayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur aman adil subur makmur aman adil subur makmur para saminum enteng astolung tinompo awit sampun turah dunya peparing Gusti kang mulya para saminomo enteng astoling tinompo awit sampun turah dunya peparing Gusti kang mulya para saminumo enteng astolung tinompo awit sampun turah dunya peparing Gusti kang mulya awit sampun turah dunya peparing Gusti kang mulya
Indonesia aman adil subur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur aman adil subur makmur aman adil subur makmur syukur datang kandat tungo nadyan kesangka sengsara mugi tansah dipun tampa kabul bakal manjing mulya syukur datang kandat tungo nadyan kesangka sengsara mugi tansah dipun tampa kabul bakal manjing mulya syukur datang kandat tungo nadyan kesangka sengsara mugi tansah dipun tampa kabul bakal manjing mulya mugi tansah dipun tampa kabul bakal manjing mulya baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur aman adil subur makmur aman adil subur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia aman adil subur makmur 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 sallallahu nabi Muhammad suwarga tansah mengolawangi dijawe saking kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana dunyane suwarga tansah mengolawangi dicawe saking
مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
دائمة بدوام ملك الله وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad
rak ngerti dunya lan saisine yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti pangeran kita yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti dunya lan saisine yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti pangeran kita mula ayo ake mau sholawat ya sedulur mau sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane uswatun hasanah suri toladane Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate rahmatan lil alamin iku sifate Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane uswatun hasanah suri tauladane Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate rahmatan lil alamin iku sifate mula ayo bareng-bareng tosi ake mau sholawat ya sedulur mau sholawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti dunya lan saisine yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti pangeran kita yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti dunya lan saisine yen rano Kanjeng Nabi Muhammad rak ngerti pangeran kita mula ayo bareng-bareng tosi ake mau sholawat ya sedulur mau sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane uswatun hasanah suri toladane Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate rahmatan lil alamin iku sifate Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane uswatun hasanah suri tauladane Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate rahmatan lil alamin iku sifate mula ayo bareng-bareng dosen ake mau sholawat ya sedulur mau sholawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلوا على النبي محمد على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب تناشد وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام. الله رب فانصر جمعية نهضة علماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة علماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإعلاء دين الإسلام. Dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa sampai Papua, Indonesia tanah airku, Pulau Sewu idolaku. Memang manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Indonesia tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Memang manis gula-gula, begitu
memajukan negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh yang lainnya.